دمخواش تماشاوان چارپل مدیا سر ناو مربوط چارپل مدیا سلام و روزگرتنی خو پیشکش به همه تماشاوان چارپل مدیا کم از ویدارم به دمه بن پیش روزی به خوشی و گشت به هفتهش به کما گلک گویر و کریار هفته هنه روزه هنه به کردا و کردستان و ملت کرد و تکل دارن همه وانا کوتو بیش بکن به عبدالله وار باش تماشاوان هجا ایش وپی و کنزان ما برنامه خواه گوراند اما هر روز اینه ساعت 21 کردستان بورابن ایویدارن اما بورا دمه کی باش در باز کن و اون ایجی که خوش ببینج و شیرو و ایمه جارک دنه وار باش گلی تماشاوانم و برنامه خو مخابن به بویر و کریارن نباش و اما جوارا او بکن اون زانن افدمه که دریشه لسر کردستان شپالا سیاسی آن خوش سر کردستان ددومه لی في هفته بارانا کو باری لحیه کی گلک را بگرانی باشور کردستان دا برخو و بصدا مالن کردستانیان کتن بر لحیه گلک پر و ری و اوه لبر لحیه چون کو ابلهیجی یعنی دوار جغرافیا کردستان دا نایم پایین yani demek ki geller kurta seri metroyu 123 milimetre yani 12 santim u zedetir geller ciha baran bariye. Yani belki jboz u abuniye belki bu le malabın honda buniyen cani jiçe bun çarpınç Kurdistani berlehiye çun u brindar hene سرساخی جوان کچکارن مریارا و هیویدار نوی که بریندار جی بونه دمکی کرتا بزرگ سر خوشتیا خو ام لفدرا سرساخی و سرخوشی هرما کردستان حکمت هرما کردستان و گل المین باشور کردستان یا گشی باش برکو ایشه مهمیایه نخوشی مهمیایه جوانات خازن اوه هفته جی ام روژه خو یا گرم کو اف پیواجویا کو در روژه ودایه لسروی ام او بکن کمیسیون حیانها کمیسیون کو پارلمانتو ترکیه دا چه ببو کو هنه کالی دبیشن پیواجویا چارەسەری هنه کت بیشن پیواجویا آشتیه هنه کت بیشن ترکیه به ترور هر یکی گوره دل خو یا گوره پروپاگاندا کل حساب وانته بناف دکه دانو ساندونو گوداری کرنا و اوه خلاص بو داوی هات که انه داوی چون با عبدالله جالان بویرا هفزیتن کرن لسروی هفزیتنش تابی بری آویجی هفته که ده هفته گنگاشی کرن کاوه هرن ایمرالی نشن ایمرالی و بچونو هاتنه باجی خواستن عبدالله جالان تیخن یعنی روژه و درخم پیش وقت فینال به اوه کرن اوجی بالکشه و دوی هفدیتنه داجی دیسا انجام کد درکتن که سروک کمیسیون آگاداری دان دوی هفدیتنه داجی تشتنگلک اوه هاتن کرن یعنی از آمادم دولت بپارزم خدمت اوه دامه و در فتن دستم ده هبن از اوه کارم او بکم او جاریه کدنه مسئله و بالکش اکو همی آلیین پارتیین که بشتر به کمیسیون بون پرانی وان راپور خو آماده کرن سرناوه پارتیین خو بس تشتی که دوان راپور دا تشتی که هاتن دیار کرن به کرتایی که گوتن تو راپوره که دا جبو پرسا کرد و کردستانه دروژه و وان راپور دا نخوانه در نکرد پیش اف راپور همی و لسر اوه دجون گرچی یعنی نوارو کوانا هم نزانن لیتشتی که ها دیار کرن هر یکی بکرتایی بحثا راپور ها کرن اوه و دماجوه هانه دا یاسا که چوا درخن اف کسی که زندانه دانه و چوا بین بردان
و کسین کوچکی خودینه و چوا انتگره ترکیه بود دو چرچوه دا راپور هاتن دیار کرن بلکه نوارو کاوه دا هنکی تشتن هبن کو مر نظام به لی هنکی اوا دا باسا اوه جده کرن yani گوتو بیجه کو جوات اوه دا تین کرن دبه کو دستورا نو لسرویجی هنکی پیفتین کرنه لی مثلا اوه دا مثلا نتوایی و پرسا کردستان وارد فرمی کرنا زمان یا اوه ما فکی کرده نه گوتو بیش کرن انجام او دم پارتی کنفرانسا که گویا نابنتوی لی استانبول چه کرن انجام ویجی در کتن هوله انجام وی داشتیم یک ریزه که بیه خیزه که جی باسا مافن نتوی یا کرده تیتونه tabi bahsa demokrasi şun bir benişte de evi demokratik toplum nizamçı duy çerçevede az bavartkım şiirli ve derel İstanbul'u bu encamı berte belki beter akadariyata jib serabın ve çerçevede hemen ki ve çerçeve yani evaho bu domenin paşa projeven tişedine cemi bin بله اما عزیز جوی پیماوی داوی دست پی بکن کنفرانس استانبول است کارم تماشاوان را پیشی در راحتی بیجم که اف کنفرانسی وقت جوین دم پارتی کو زیادتری 3000 جوین چه کردیه آرمان جه اوه که ملت اقناع بکن آبو دولت تشتی باش کن او خلقی بخابینم درواب کن اویا جی مخابن yani ya piçek jüveji peşvatır bu gelek kese navdaru o kese nav devleti kese embezim spor hani bin gori hani bu le tamamıyla vertivala bu işte her balkeş ev bu kod enjamnama wan da zani çe bu ye her gün ev bu rakırnat tecrita ser o calan bu başe yani efsale ke ev behevra danistanı etkin serve pevajo ev 40 sala şart kin çuhat konferans avani heri binavu dengi navnetevi ko naviyle danine konferansa navneteviya aşiti civaka demokratik çize derketiye rakirna tezrita ser ocalan rekneya devleta netevi ev beştari ve derebune tamama رخنه کرنه که دولت کی نتوی نه پیوسته او گره نه به ده انجام داد تشتی نه دموکراتیک کسک بحث دولت خو نه که تابی نه به جا آمنه دموکراتیک به شما دولت آمنه یک جیجی اوه ده دوا بحث yani merkeziyet ademi ko yani devletek ne merkezi hatiye bahs kirin ev zedetirin boy Suriye boy devleta Suriye hatiye bahs kirin le tişte heri balkeş ev bu ko yani seruku reberen gelek kurdu ye başure Kürdistan'e jibra peymana şandı bun pişgiriya ve pevajoy kurdun ve rejdar serok Mesut Barzani embejin disa gelek tişteki balkeş ev bu ko vecere devleta Türkiye izin da icazet da ko İlham Ahmet بدنگ خو زندیب که و ناوه کنفرانسه دیسا سروک وزیر هرم کردستان سروک ینک بافل طلبانی وانا تف به اوکه کی به پیامه کی بشداری و جوینه بون مقابل لبدر سر پرسا چاره سرکرنا پرسا کرد و کردستان ته جوان بشدار ببون یک بشداروان ته یک اکادمیسین جی تشتكي نهاني نافران لوي داري فكرك انو ناني دجي فكرين اوجالان ودولتي وابوجيا اوجي بالكيشكو وقت دسبيكي ماغو اقنا كرنا خلكيكو خلكين جوي بيواجوي نرازينه هم آلية دولتا ترك هم آلية خطا كردستاني كو جوي بيواجوي نرازينه خواستن هر دو آلیا جیل گوری امکانه خواه خانی بکن یعنی آرمانجا کنفرانسه چوهات خانی کرنا لپی چوینا او جالان درکت اف جی دیسا لازمه که کرد و کردستانی
terheqê van civîn û van konferansa da hişyar bin, bizanbin ku ev konferans û ev toplantiyê ji aliyê demêva têne meşandin, ewana tev îknakirneka derewa ye, îknakirneka ku tiştekî tineye dibên wek heyî nîşandin, divê warî da hem Kurdistanî hişyar bin, haya wan jê hebe, û divê Kurdistaniyên ku haya wan jê tune hebe jî partiyên siyasiyên Kurdistanî, kes û kesayetên Kurdistanî divan mesela da ew jî li gorî îmkanê xwe xelkê xwedî malumat bikin. Dîsa wehanî ziman mesela berdewamiya bi Ocalan ra li İmraliyê ji aliyên komisyonê ve ya jî aliyên komisyona Dem Partiyê ve berdewamin. Ev heftiya me derbas bû zêdetirîn gengeşta ser ew keçê bû. İşte apo 5 sayfe hazır kiriye, 30 sayfe encam jê derketiye, destnivîs 5 sayfeye, bes serokê komisyonê ji van sê partiyên koçûne ba Ocalan ra tu fikirê wan nestanîne li gorî xwe hanîn xwendin di wê komisyonê da. Ji aliyê AK Partiyê ve jî ji aliyê Dem Partiyê ve jî her kesî li gorî xwe deşifrasyonekî cida çêkirin. Her kes li gorî xwe wê şîrovekirin. Lê ji aliyê me ve tiştê xuya ye ku yanî pêvajo ya jî danûstandin çi dibin bira bibin. Pêşî li Bakurê Kurdistanê Tirkiye dûra jî taybet li Rojavayê Kurdistanê pûçkirina mesela siyaseta Kurd û Kurdistaniyê, mesela destxistinên Kurdistanî ne divê warî da em hinekî zorê bidin demê dewletê ku hinekî din şeffaftir bibin. Hûn dizanin sê partî bi hev re çûn ba Ocalan ew bi xwe nerazî wê kipşkirina wê encama hevdîtinê Ocalan de hesab bikin ka îca ew partiyê ku çûne balê nerazî bin ka ev ê ku nizanin pêvajo çawa berdewam bike navbera Ocalan û dewleta Tirkiyeyê de wê çıkarbin çi bikin. Ji bo vî em bangê dikin ku eger tiştek hebe çi dibe bira bibe. Yani ev pêvajo navê wî çi dibe bira bibe, divê hinekî din şeffaftir be hem milletê Tirk hem milletê Kurd bizanbin ev di çi astê da ye, çi awayê kurva diçe ev pêvajo were şeffafkirin. Carek din dîsa dixwazî hûn dikarin berdewam bikin kekbaran ez ê piştî wî niha pêvajo çi ve biraber şer û pevçûn û tund tu jî bê rawersandin ji bo feyda me hemiye, feyda Kurdistanê, gelê Kurdistanê. Lê pirsgirêk rastî li ortê tune. Yani nav her yekê li gorê xwe navlê dike, rastiya pêvajoyê ew ê nake. Kesekî dijî çekdanîna PKK û şer û tu jî bisekine li dijî wî tune. Lê bêguman tiştekî balkêş e, ev ê konferansa ku li Stenbolê bû peyamekî Abdullah Öcalan jî hat bû wê derê. Maşallah Abdullah Öcalan ji bo Kurdistanê dewletbûnê naxwaze, o kultur jî naxwaze, çandê jî naxwaze, otonomî ew jî naxwaze. Lê wê sosyalîzmê ava bike. Sosyalîzmekî çawa wêlkû li ezmana li erdê çawa ava bike ew tiştek dirê ye. Wextê civatekî serweriya wê nexwazî tê çawa îdara wê ser îdara wê şîrove bikî ew jî serê xwe aliyekî dinê meselê ye. Aliyê dinê em Kurdistanê milletê Kurd, civata Kurd lazim e ji wê bêdengiyê derkeve. Yani diwarê xebatên hevbeş da hevkariyan da gelin me li Kurdistanê em derengin, bêdengin. Yani wek her kesekî li hêviya hinkê tişta ye lê gav naye avêtine. Em wek partî Welatparêzê Kurdistanê gelek jara di kongra xwe da civînên xwe da ew ê xwe da behs dikin, gazî dikin, hawar dikin. Partiyên Kurdistanê werin em bi hevdûra karûbarên hevbeş bikin. Karûbarê xebatê pratik bikin ku ev ê demajoyê da em bir û rayên Kurdistanê bigîjin hebû û di wî warî da mixabin dengê me xwaneya zêde ew nake, bandorekî ew nekiriye ku heya niha erê gelek caran civîn û hevdîtin û ew ê çêdibin. Lê heya niha em partiyên Kurdistanê rêxistên ku hene rewşenbîr û rêvebirên Kurdistanê me nekariye pratikê da gavekî onandinekî fermî karbin ava bikin
دیواردا لازمه ام دیسا دوباره دکم روشنبیرین کردستانی لازمه بگین هبودو پارتیین کردستانی کمالین کردستانی برخستن بن دانوسان نخوب بکن دیواردا ام لازمه گاف باوشن بله یک بارن مثلا سوسیالیسم و کمونالیسم دیسا خوازم بیرا تماشاوان بکنم پشتی که آپو هات ترکیه هات گرتن ویهانین ترکیه و اندازانن یعنی هر سالک یا 10 ساله یا 5 ساله جارک تشتکی داویجا orte جبو کرد دورای هر نورن مثلا خوی tam اصلی مثلا کرد و کردستانی که و خطا دو اساسیا براستی جی یعنی tabi دوی مرا برخنه بکه اگر کل دیاربکر لآمده 2 سال بره چی بو مکتب مارکس و نبیا بلکه رو آپوژی باسا سوسیالیزم نکره از دوی او بردوامی هفن ایرو روزاوا ت دره دنیا da mesela sosyalizm tine mesela sosyalizm hebeji apo devya bgota bırak Kürt devlete ka sosyalist xora çepkin ma hem hem bere devlete o hem sosyalizm et parazan hem sosyalizm out paraza out çiye le az dizanim şilo kirina mesela çareser kirina pırsa Kürt Kürdistan'e yani te kari akla yani te hati ve dema هری نازک تا کوت گویا قاشت دولت را رونشتی بازاریت کی بازاریات جی دوی سروی شر و پیفچون و تحریبات الکردستان به چیته ته بره کردا جارا کاند دی سوسیالیسم کا کو کس کی استفام نکه چه بجی تو کورامجی خودی سوسیالیسم رخنت کی و کا کو اپوز دنیا را سوسیالیسم کا نو انی به دی سانه کراوشن بر دور او یارن ورن بخوینن بنفسینن جبو کردا چا امت مثلا امت ادات خوازن کردا دو زوان دور بکن جارک دین خوازن به مثلا اپوت خوازن مثلا کومنه و مثلا سوسیالیزم کردا دو زوان دور بکه کو کرد دوزا امبجن دولت کا سر بخواه یا جی دوزا کو کرد دستکفتی کی بدست خون وک فدرالی کنفدرالی یا چت ببراوه از الگوری من یعنی الگوری خواندنا من اوه کو او جالان دخوازه کرداش دو زوان دور که اوجی دبینی وانی یعنی هم تماشاوانه من بینی و ام بخوشی بحثا و مسئله کن demek ki چیه ام باز کن جبر کو پوچت که مثلا کردستان لیوه گلک کسین کو خوک روشنبر دبینی دورا بیهار نورن و مسئله ببین مثلا سوسیالیزمی و مسئله مثلا کردستان دورتر کن بود بیواری راجی فکر بیان کن یک بارم فرمو انها Türkiye ve demin davi yani şun ve proje hani pişti ev buyur u kriyarın kurojalata navin o var navnatavi da ku rojalata navin dikara be gorandane derfetin nu derkebn orta ya proje devama ve yani bu havaya o ve deme heştir emmezadikin deku dolab ser başvuru Rojava Kurdistan'ı te domandın. Evan Roja gelek dera hem serikaniye hem ev dora Halep'e hem farz bakın ev gelek ciha askerin Türkiye hareketine ketena tevgereki nava hareketeki o hem berpırsı leşkeriye Türkiye وزیر پاراستنه و هم وزیر دروا گفن مزن لامبری اوه دخوینن یعنی هسته دخوینن کود بیشن اف لفکرنا یازده آداره تابی لفکرنا یازده آداره جی بو وقت بنیشته که دفعه هر کسا که دا لیازده آداره تابی نوا خدا گلک تشتی او دکه دجوینه نوا خدا دفعه هپیمانا اوه ده آداره ما بس خستامن دبه لفکرنه دا انتگراسیون هیا و تمام و منطقه به حکمت سوریه را بگی جهبو دو هنکی تشترا دست دولت بکرنه دولت سوریه لی هم امزاد کن ایرو دروجه بدا هم امریکا بردف که امریکا هم بردف که روسیه هم بردف که ترکیه به حشکایی evet کن یکی تیا سوریه و لازمه انتگراسیون ده لفکرنا ده آداره لازمه پیک بید
و ترکیه عسکری خوک شاندیه و داره نهاوه نابره دا روزنامه ترکیه جی اوشکی لسر و سکرند کو عسکر چوه هرچند ترکیه دبیجه روزنامه مدا مداخله که عسکری تونه لی وکری دبیجن اگر اوکی هبه یعنی حیات سر ساله او انتگراسیون اکو او دفکر یعنی چه نبه و احمد شرع واری لشکری دا مداخله بکن امیجی پشتگیری آوه بکن یعنی تهدید که بربچاو اوه تکرنه لی آلیه دنه امریکایی واری چک و سخنانی و اوه دکشینن باشور روژاوا که دورا حسکی و دیر زوره و اوه بجیبونه اوه دکشینو داره دوی واری دا هم تهدید هیا و هم جی آلیه دنه دا تابع سوریه نممکنه وقت بره دیکتاتوریه که اوه که بسری و بجیبه به رونی که آلیه دنه دو جبینه که اوه هبو انا کسی هبو همه پارتیا پیشوروجی کتناو انا کسی که برای در کتبو اوه پارتیا که بنگهین لکردستان سوریه کردستان روجاوا هیجکیه خودی هیجکیه اوجی در باس انا کسی بو و انا کسی دواره اوه دا یعنی فی جبینا خدا وک اوه بالک شان سر یکرزیا مالا کرد دوی واری دا بانگوازیا که دیسا جی لحسده کرن که مالا کرد لازمه بی خورد کرن تنه بشامه را تکلی زده گرم نکن نیورخنه که هبو و لازمه یکرزی و اوه که کرده آفابه دوی واری دا جی پی اوه کرن یعنی خوشبینی خو آن زمان خوانه دوی وارده دانوستانه که گرم نبا کرده ده هیه لی اف مثلا که هنکی درادا جی برده شر و بفچونن روزانه جی شدن هم لحلبه هم دیرزوره هم رقای او جی گلو دانوستاندنن یعنی افشر و بفچونن رقرق جبو پیشیال هف کرنه یا جی تهدیدن کل سر وی بشه کردستانه yani nava xuda her dualiya jî didomîne lê Tirkiye balê ji bo ku li Bakur rabike gelek bitûn û tu jî bi hemî warê xwe hem natewî hem navnetewî û di hemî rojname û kovar û ew ê xwe da jî hemî televîzyon şev roj behsa vê meselê dikin. Yani ev jî metirsiyekitinê dikare bîne pêşiya me û ev mesela ev jî yani Elewî navan demê dawiyê tabî daxwazê xwe vekirî tînin ziman û Durzê jî wiha daxwazê xwe vekirî tînin ziman yani û Tirkiye evê dema damiyeke bal bikîne bi xwe dijî Elewiya û dijî Durziya vekirî resmî bi devê hem wezaretê hem serokkomar anîn ziman yani evana PKK'nên hikûmeta berê ne mala Esedin Elewiya ê dinya jî hevalbendê İsraîlin û vananayên qebûl kirine حیان ما بحث نکرد نه بحث پیکاتین دنی نکرد دیجیتیا خو جوانا نشان ندان نه جبو کرد تشتکی بدست نخم نه همی پیکاتیت که نبی و تو ما پکیب تو اوکی جبو تو پیکاتی نه روزه ایریشی همی کرد یعنی خانه حیان ما زانم که تنه دیجی کرده در کتن تیر ناکه جبو که پیکاتی نه تنه کردن نه دفعه خو گوهاندن توی واردا ایریشی وان PKK'nin hem yatkın. O mesela adami merkeziyetçi yani ne navendi bu evci Drojeve da ciyeki germdikre yani hem Türkiye hem var Amerika o nunere wana barak Doha'yı gotne ne hoş kırın yani gelek ne hoş kırın ko ne navendi ne çareyi لوی هرمه نه گنجاوه حتی زمان درجهش بو عراق جی کرن تابع عراق ما بستاوی کردستان داوی گوت کردستان جی کی مهمه و دوسته ما او منه ل معنا گوتن اوی دجه ناودی بونیه yani جی اوی جی مخابنیه و امریکا دی وارده خوانی پولیتیکا کی وان زلال یا جی تشکو ام دبیسن پولیتیکا کی وان زلالتونه دیواردا امرحنا گیرن لامبری امریکا جی لازمه پولیتیکا خوشبو روزلات نابین
çek zarartır bike. O Türkiye'yi Ali ki da dibêje aştî û dijê nizanim ev çêtkin biratî û ev dike Ali ki da jî bi tundî tu jî êrişên deverên dervayê sînorên Tirkiye ku heyî ev dike du warîda jî lazim e hemî Kurd bi dijwarî li dijî vê politika Tirkiye derkevin. Yani ev politikakî ne ev e. Te biratî dixwazî lazim e birakê hebe ku te biratî bixwazî. Wextê birat tu nebe biratî yani te kêra biratî dixwazî. Ji bo yekîtî û evkarî û biratî lazim aliyê dirêj hebe. Ev jî bi serê xwe trakmakî ye. Yani ne evke. الاساس جكبران هري مهم اوه وهاني زمانيا مثلا konferansa dohoke rastî me tirsikî xist bilê dewleta Tirkiye û rêveberê dewleta Tirkiye ku gotin eva Kurd li wir digîjine hev rastî jî yani gelek em bêjin peyamên xweş dan yani êk daxilê wê konferansê jî bûn û êko Mazlûm Evdî û rêveberê Başûrê Rojavayê Kurdistanê bi wan re yek jî hevdîtin kirin teva jî pêşî û paşî tev ser yekîtî û yekgirtî û hevkariya Kurdan rawestiyan û encam wekî wa jî hat standin derhal tirt kete dilê dewleta Tirkiye û rêveberê wan gotin ava ev Kurd wir giştine hev em zû zû bikin ku hê ew de jî nebiye ka ji qewlî wan ve Quzey Iraq yani li wir hê ku tiştek çê nebiye û ev bi hev re nekirine li wir jî çê ve her du gîjine hev dor dora me ye yani takriben heftî yani piştî wê konferansê vir ve gelek civînê televizyonê hem ê muxalefetê hem jî ê iktidarê li ser vir wek yekdev yek fikir rawestiyan ku yekîtî û dostaniya Kurda ji bo me xeteriye wê ew ket hemen ewan jî ji xwe re alternatîv çêkir ji xwe dîsa temaşevanê me dizanin yani ev pêvajo esas pêvajoya ku PKK û hevalbendê demê navê wan kiriye pêvajoya aşitî û demokrasiyê bi xwe dewlet jî dibêje pêvajoya bêterûrkirinê li virê ol herêmê yani hem li Tirkiye hem li herêmê na em dizanin yani li vê derê ev 10 sala ku PKK tiş şerekî nekiriye aşitîkî çi aşitî dixwazin yani armanca wanî ew bû ku dewleta Tirkiye hinekat guhê wan da pif kir gotin ava coğrafya digore va dewlet çê dibin yek ji van dewletê serekecî koçê ve Kurd dewleta Kurda ve divê û rêkî jê re bibînin ku li Sûrî dewlet ava nebe dewleta Kurdistanî ava nebe eger ava ve dora we wan bi xwe yani li gorî xwendina min dîsa ez dibêjim ev pêvajo sadî heştê ji bo mesela Sûrî perçekirina Sûrî ya jî destxistina Kurdan ku li Sûriyeyê destkeftiyan bi dest dixin ji bo wî divê Kurd dîsa divê Kurd divê meselê de gelek hişyar bin yani tenê dewleta Tirkiye ne ji bo Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dike zêdetirîn armanca wî ew e ku li Sûriye Kurdan tiştek dest nexin ev jî wek bas kir dîsa yani hem wezaret wezîrê parastinê bi xwe çû Şamê vê heftiya derbas bû û hem jî demej li wir da hem jî divî dîsoroj de tê gotin ku yani hereketa eskeriyê zêdetir biye askerê Tirkan li Sûrî çûnû hatinê hem ê viyalî hê jî viyalî çûne wiyalî di wê naberê de ji ber ku gelek hat minaqşekirin wezîrê parastinê Tirkiye beyanat da got ku em rûtîn ew dikin yani askerê xwe dibintînin ne ku tiştekî taybet heye lê rojnamevan û stratejîstê rojhilata navî dibêjin dewleta Tirkiye ji bo tirsek hovek bixwe ser Kurda asker jî dikişîne wir her çiqas wê dikaribe nikaribe müdaxaleyê Kurda bike bi aliyê leşkerî ve jî lê belê di wir da tiştekî hereketekî hatiye destpêkirin û wezîrê derve jî eşkere dibêje Hakan Fidan konferansekî da got li Enqerê got ku nabe li welatekî du ordî hebe di nav dewletek de tabî xwest mesela ve ser Sûrî ser Kurda û Hesedê û ordiya Şamê û got nabe ku li welatekî federalî çê ve federalî dibe sebebê perçekirinê hûn jî dizanin heya niha
لروجاوای کردستانی حسده به پیده به یپگه به حیا يعني شبه انجمن اجتماعي به یک جوان جي حیا نها لگور شرط دنیا شرط سوری کردستان اکثر بخواه نانی يعني روجه به لا فيوان فدرالی باسه فدرالیا کی وکوی شرط وکویه دا فدرالیت کن واقعا کو حقان فیدان مثلا تینه سروان دبی ام قبول نکن پیشید خوازه وک زانیاری بیجه فدرالی سبب پرچکرنا دولتا ہے دور آج دبی دو اردوی ناوه حال کی نمونه ویل دنیا تونه نه زعبدور باشور کردستان yani Kürdistan'a federe o merkez hükümete Irak'a işaret avine hem orduya peşmerge heye hem orduya Şam'e heye hem navda orduya haçti şabi ko terörist o erkek terörist yani reksnek terörist bu kadar hediye o an meşrutkin yani lazım bizim ko hem Wezareta Parasını Türkiye hem Wezareta Dervaya Türkiye bal tevdikşinin ser Rozava Kürdistan'e ko حيا جوان بين نحيلن كرد ودرت تشتك دستخن دبنتينن شخورا وك اوكي وك سانكي يعني دستوان دا زعف دستوان خورت بيه مثلا پیمانا ده اداره هرگاف تینن زمان پیما ده اداره جی تماشاوان دزان يعني دوان روزا دا دراستی کرد گلک دروجه دجوار دا درباست بونج عالی عسکری ما او پیمان زیادترین پیمان عسکریه او بیناور که یعنی تنه تشتین سرکنه اوه انتگرب به یاجی اوه به ابراه افکاری بکن yani askerin Kurda o askerin Şam'ı ama teferruata tikesi jwana danan ya naha devleta Türkiye gefat khod ve gori peymana de adare haya sere ve sal dawiya ve sale lazım kesede khafas ke o kha teslimi khod entegre nav de orduya Şam'ı ke bas duve peymane da işteki usatına yani devlet şkhara و درک کلیه وک او جبو کردا بخوازه بهانه کی تشتکی بکه لوان تشتکی نهاقی کی ظلمه کی بکه یا شره کی بکه وان پیمانه جی و پیمانه ده عداره جیش خورا بکه وک هنجته کی جبو وی از خوازم دور داجی بالا تماشاوانا بکشینم بله نه د بویرن بالکشانه یک جه ایرانه به مسئله و به روجرات ناوین پرسکره که وان وار نابناتوی دا به دو گردایی گلک جارا سرلشکر و برپرسیار ایرانی تین کشتن دو پرجی دو سکه ساعت کشتن لإیرانه و ایران هر کد چل سر کرده هنگی حشتر دکه yani gelek mamosten Kurdaş karten avetne demin davi idam gelek juanın Kürt'ten idam kırne le aliye balkeş tiştek ku etxazım bejim seroke Parti Demokratik Kürdistan'a İran'ı beyan ki da do per droşte rojberi debe em vare hem peşmerge xoba beyza xoba jibo gohrandının kul İran'ı تین کرنه آماده کاری تین کرنه ام آمادن حاضریا خود کن ام آمادن yani o aliyedine Amerika به دجواری بال دکشنه جبو حکمت عراقی کو لازمه او هیزن سر به ایران و لازمه جورتی راک بده راوستاندن جهیز بکه یا به دولت و گره بده او اشارتن گلک گرینگن کو امریکا هیل روجرات ناوین آماده گوراندن مزن بکه yani ایران خه yani فعلی خانه حاضریا گوراندن که کو اوان تشتانا او دکن yani زورت ده عراقی کو وان هزانا چک بخه آلی درنجی لإیران حاضریا کی دنه تکرنش با لیدانه evci pandora xo tabi hem Türkiye'deki hem dışa Suriye'deki o hemi var daji devlet Suriye na duhazın grebedin bağ kiva hem tekilin abenavan ve İsrail ve hem derdore Araba ji devleti Araba ji pevagredan ev kanatamen
حاضریه که گهراندن نویه یعنی پیله که نوی گهراندن روژات نابین هیا افلزبونا ترکیه جیش برویه yani evlazia و êrişkarî ev jî ez bêjim ji ber wê ye ji ber ku ew bêtir nava da vê mesele dizanin û Amerîka vê demê jî dixwaze bi Tirkî revçekî nerm xwanê bike yani ji bo ku dije vê evê dernekeve ev danûsandên Tirkî û Îranê jî bi vê vegê dayene gelek cara wezîrê wanê derva her roj çe Şamê û çe Îranê yani ew têkiliye evê ê ber bi çav ji ber wê jî hêviya me ew e ku li başûr yani nikekî lester hikûmeta herêmê pêçêkirin li hemberê Bexdayê û ew ê jî karibin navmala xwe biçekî ser rast bikin ku karibin li Bexdayê jî xwedî hêz bin yani ji bo pirsgirêkê xwe çareser bikin û gohrandinên pêşerojê ra jî ji bo meriv amade be lazim e navmala meriv sağlam be wextê navmala meriv rast nebe lev nebe bûyer û kiryarên kuçê bin jî meriv jê de sûd jê we nagire ji bo wê yekê jî yani çawa em gazî dikin li Bakurên Kurdistana Bakur em lazim e navmala xwe biçekî serrast bikin karên hevkariyê û yekîtî û îtîfaqên ku hene em nikekî zûtir ava bikin lê aliyê dinê ji bo beşê dinê jî yani hem ji bo Rojava hem ji bo başûr jî ew pirsgirêkê nava mala Kurd dikare kes û fesalên ku bên pêşiya me em jê hindik tir sûd werbikin ji bo wê jî pêwîst e dubare meriv gazî dike her tim rojevê da be em navmala xwe serrast bikin û ev civîna ku du pêr min behs kir ya ne kesê li Qamişlê kuçê kirin jî ewanan jî hêviyekî baş din yani dibêjin danûsandinê ku çê dibin ji bo serrastkirina navmala Kurd gavên baş diçin em ji wê jî bihêvî û xweşbînin Belê kekbaran tiştekî dinê balkêş e divê em bala temaşevanan jî bikişînin ku piştî teqîna kormarê li Başûrê Kurdistanê mesela parastina hewayî kete rojeva Kurdistanê û em bêjin piştgirên Kurdistanê wek Amerîkî û Brîtanî Fransî ew hûn dizanin îro wa xuyanin yani wa xuyanin ku piştgirên Kurdistana Federal e dîsa jî rastî yani ji bo ku tiştê wa bixwazin lazim e ew nav xwe da yek bin yani ew ê ku piştgiriya wan dikin daîm ji wan re dibêjin yani gava Kurd bi xwe nav xwe da neyek bin wê gava neyek bin wê nav wan da dijîtî hebe gava dijîtî hebe ê hemberê xwe wek dijmin dîtin di nav xwe da wê çawa bikin ew ê hemberê xwe wê herin bi dijminê xwe ra îcat hevkarî bikin ji bo ku ê hemberê xwe pûç bikin qelb bikin ev jî di encamê da zirar tîne ji Kurd û Kurdistanê ra yani em her hefte bas dikin yani divê ew hilbijartina salek berê zûtirîn rojek hikûmeta Kurdistanê were avakirin ez dibêjim di dîroka hikûmeta Kurdistanê da a federalî da belkî ya herî dirêje ku hilbijartin hatiye çêkirin û hikûmet nehatiye avakirin divê zûtirîn rojek ew çêve û yekîtî çêve û her du bi hev re giraniya xwe bidine Amerîka ji bo ku ji bo parastina hewayê talebê wan werin berçavdayîn û werin pêkanî ji ber ku Amerîka jî bi xwe hûn dizanin dîsa vê heftiya derbasbûyî dê balêozxanekî xwe ku belkî di rojhilata navî da a herî mezin e di dinyayê da jî belkî di dosye cîkî gelek giring çêkirin konsolosxana xwe ew de jî pêwîstiya wî bi parastinê heye ku ji aliyê drona va zêdetir li Bakurê Kurdistanê ya füze va têne bombardeman kirin yani zafê cara ji aliyê Îranê va ye car carna jî dîsa ji aliyê hevalbendê Îraniya heştî şabî ya jî Şîayê ku bi Îranê re rêxistinê ku Îranê re hereket dikin ji aliyê wan va ye divê hemî Kurdên her çarperçaw dinyaya tev bal bikişîn ser wir ku li wê derê li Başûrê Kurdistanê parastina hewayê were tesîs kirin û hêdî jî li hember gefên dewleta Tirkiye jî rastî yani li Rojavayê Kurdistanê jî divê tiştek wa hebe
جبركو اگركو دولتا تركيا ايريشك بسر روجاوای كردستان السوري اگر نج آوای هوای و وج آوای بجایه دا زوب زون کاره ازرار کی مازن بگیجینه حرکت عسکری یا روجاوای کردستان دبیج بو ورجی طالبه کبه و دبی کرد جارک دن داگر کران زیده تر به هوالبنده خوی دنیای با اکتورن کل روجلات ناوی خورتن و شرکن بوانا تکلای خو زیده بکن اوجی کینه امریکینه فرانسینه بریتانینه اسرائیلینه ده ساحه دا وندبینن یعنی هر روش کرد خوازه کرد ند برژوندی وان دا یا بزن بن زرارک پیش دا جوان را وره و داره بمباردمان کن دوی کرد جی شخوا دولت ترکیه جی هیدی دبیجه اساس دبیجه امریکا و اسرائیل نه خوازه یا جی نه حیله کو کرد سوری چکی خودینن تسلیمی یا جی توی اوردیا شامی بن اجی باورم یعنی اوه کو 15 ساله 20 ساله پشتگیریا وان کریه به هر آوای و نحلن کو اول گوری برجواندی دولتا ترکیه تفگرن هر کس دزانه لسوری ایکو بیسی لحن بیچکن او بشن بیچک دولتا سوریا جیش هزن شرعه وک هوانه ایریش برسروان یعنی سر دورزیا و سر علویات و کرد جلوی مسئله دا هر کرد زن براستی هر کرد هر پرچه دنیا دیاسپورا اجی اینا دت بیانک دا یا تلویزیون دک امراس نهات نکو کرد گوتیه برا لروجاوای کردستان کرد چک خودینن جبرکو پیشروجا سوریش خونه دیاره پیشروجا سوری و شرع چقاب مینه و اف دولت چقاب وره او کرن بوی آوای اوردی آوان نحاکمه دو اوردیه دا چند فراکسیون هنه او بخود ناخودا بشن جبوی جارکدن بانگا ما اوه کو حسده به هوالبنده خوی دنیای را تکلیه خو خوشتر بکه جبو کودکاربه خو پارزه چکه خو پارزه خلقه خو پارزه نتنه خو پارزه یعنی جیه کو نها به دست خستیه وی داره با آواکی دموکراتیک بکه بشکی کردستانی که کرد سر حاکمن جبو ویجی پیوستی به کسین چکدار لازمه yani ha Türkiye'de beşe yekitiya Suriye, yekitiya Axa Suriye, yekitiya Axa Suriye bu Axa Suriye işgal kırıyor. Yani vakti mal bir yekitiya ciye ki pareze o işgal bıka evci yani yekiti çavat be evci bizler yok mesele. O iro hatta şey yani herkes zane çeteyin kuşu derdore vaten idare kırın ve derener serf hükmü. Yani çeten Türkiye hani çarçana hani nizanım Çin u maçin hatına hani yani evan çaklara hemmi her yakil debere ki şöyle hakimin yani nava ciyeko iro hatta şey idaret ke dnava veda jiye kititune ittifaka ki idare kırne tune her çete ki ciyeko lene hemmi revebri idare u lugur berjevandi xuye grubi شخون دخبتی یعنی یکی دنوا اداره اویداتونه کو ترکو در دوره و قصاب بحثا یکیتی و زور دن علی کردا کو به شامرا یک من تو چک دینی دنوا وان چته ادم معنی جت وقت برخه کی به دنی برگوره کی بهجی دکاب پارزه yani اوش نممکنه و امه بدارن و هر تمجید بیجن لازمه او هزا کو هي دست کردا دا بچه رنگی به برابر رخنه ملی هبن اوه ملی هبن لازم او شک نندانی اگر دنابا اوردیا سوریه دا جی بگرن و گروه که خب بلاب نکن نابدات کارن انتگره ببین به بودورا کار بکن یعنی انتگره بوه معنی انتگره نکو تو هنده ببی و هری او بکی و از باور دکم اتفاق آدار دا جی انتگراسیون نبعنا أبي الشكاب بكي وتبي وقت الشكاب بكي وكس نعمانا نلش كري انتجراسيون تشتكي يعني شبوك انتجراسي بلازم هبونا كتابة تشتكي انتجراسيون كأكبر أنت زاني يعني دولة تركيا هيني تشبيه أم 20 مليون تركيا الباكوريا كردستان أنا وقت أم دمن 20 سال دولة غازي متكا أم ستوي خدريس كن تشنجوانا عسكري تكنيا أو تخاطن لورجي عيني تشبه لا أو kesinlikle hayal binen disa dibêjim yani li wê derê tiştên ku
دروای امکان و درفت دولت ترکیه دا هنه او دلیه کرد و کردستانی دانه جارک دن هیویا ما او پشتی کنفرانسا دهو که او نزدیک بون و دوستانی کرد روجاوا و باشور بخورا اردی کی کردستانی روجاوا کردستان آوا که پیشمرگه روجی ورن تبلیوی ببین او د آلیه سیاسی داجی برکوته گوتن نزی هفبونه دور داجی جواتک سیاسی مرکزی چپکن و وک کرد و کردستانیا ببین محتاب ترکاجی عرباجی امریکاییاجی هر کسی لوه داره دستلاتی کی که هر داره دنیای واناس که دناب چرچوکی دموکراتیک دا دوستانی یکیتی هم اردیه دا هم سیاست دا چپکن او بایوانی ارینی و الباکور جی بخواه امه جی بخواه ورن اف 30 میلیون کرد و اشخورا ریکی ببینن اف پیواجو میواجو آپو و خالو و نظام دولت جی و نبت چاره و من نقدینه و دوزا کرد و کردستان نکار بند قدینن کرد لمالا خوانه لجی خوانه سر آخا خوانه و اشخورا ریکی ببینن و ملت دنیا تر خودیه چه مافی بن ترک خودیه چه مافی به و کردی وی مافی خو بدست بخن کا کم کا زیده کا نیز کا دور کا سیاست مدار ما کا پارتی ما وظیفه خود کن نکن و روزه کی کردستانیش خورا ریکی ببینن از باورت که هات اماتن داویا برنامه خوشی همه جوگا و اسپاسیا همی تماشاوانت کم ایوار باش گلک ممنونش بو تماشاوانیاوه بهویا یک ریزیا مالا کرد بهویا تکریم خوش نبرا هر چار پرچم کردستانه بهویا پیشاروژه کی گشت سرکفتی آزادی کرد و کردستانه و ببینن بخیر و خوشی هر هفته دیجا روژا اینه ایوارا امی بفدورا بن روژا با کوهی امی بفدورا گفتگو بکن شروع بکن بخیر و خوشی بین شب باش